a time mubu akonta na the bodyguard ni be shame na and mabusu penny frame me or say afia one thing what it Mutsa say mu akonta any afa bodyguard one pen na me of confuse frame me or say afia ska what it musi me shina ma musana me shino me bra mu wrong me be tum kofo aguna say from next week or channel. Mobatin sempa nsmakase afina ensmakase a legal wise of Wobeka. Muntie na mutie amunye say knowing very well that yours truly the owner of Ghana me chire mabom eno na muntie say Muni chasing and come me auntie akosia bempoma wo ba na ne kala asene na when you capre no me ya me ho se me di na chi a enka mba maniska se wo se me ya me ho se me mpenasem because ade a me mpa bia no enkwase afodo ade a me meka se me time bia no enkwase afo be kwakodo sa ade no entie ya dwuma ena ya di mu mebusu nyansa ekuye sane be me auntie come this come on here me start to say me channel because me idea me chiri bia nkwase afope na mo to ayi tuma na mo fa bodyguard na mo brain nku na mo brain ska na mo yewe na postmortem no akosi say postmortem no uzi e dia dwuma ni mo postmortem no all right Tika momo kwase afo e momo feel say enka akosu abempoma enka akoye ni nua postmortem e di abramo wajimi pa mon kwase afo we na ya mo say akosu abempoma e koye postmortem no di abramo mo master ne me ye hye aduma no ye hye ne dem ni yi pie ye cause me be supporting me antia enka mo maniska no ye hye waji edi wane ne background for no ene say mo ntene nka biem mo ntene nga wasesa ne number ni nyina ya arrangements ye hye wo say mo nya ne mfrani biem ye hye ho ade bia me ka tell no me ho adwea me de ba wiase no atsida ka nyankopon say onu nyankopon wa ma mi suro no na me adwea kwa me say me yam fraud down and come here the world most wanted me adwem wo wiase se me dey fraud and can mayor FBI world's most wanted tell me who say adia me chiri bia matamfo pe ana ndo ma ho de no musika behim me ni nyanti dey adwuma atom so ayi adwuma ayi simo ya dampem ya mama nso obi fi asem ne wasem tanetie obi fi asem ya azama ya mama uzo obi fi asem ne wasem so obi fi asem aye wasem a enka postmortem nke be ka mu sam chero ye ni mo wie na mi jina me auntie akosu abempoma na em so adamase se bie mu ba ye be saage wajimi a ye ntna ho yes ebi ase no wajimi a akosu abempoma wa mehwepo na me nso ma mehwepo ba ye ni mo wie ye se munim se I was so court on the 15th ana munim mo na mo de ne court mo na mbetwia mo kwasia mo na mo so won court on the 15th no mo na mo betwia ti mo nyi sika no fanto mo na mo so won twemanso won akosu abempoma onye na adwene so onye ne wofa e wo manso mo na mo so won twemanso enti mo nya ready 20,000 the other ba free play every Kumase aba Accra de apoku mo de ba faka ne de om de betua wo kana nim se me auntie no ohye otwabi de ode ba hyehye ne de ode be nom ni nyina adam so asiafo mo agimi ane etemo na ma wo de mama China de be yem ni nyina ya aunties mama China come nhia ohun otufo no da form hey na say to ya da mo asia ya yimayo because nesika kakra wo ho a wo so mo ye fast
no mu hwim efiri mu nsam mabusuafo na me ne wo ka wo mo asem ye nyansa nkasa ya dwi mu do udi sika hye jata num ye bebo num ama jata na ne age ye nyansa pa wa wo de na obi a wo nwotumfo no da na se ni nyina ya calculated antes na ka mo ba da tua enkwasiafo na ka mo ba da ko ya abrofo to bili adiska na sende sese madaroma me anti no akoso bempoma ni fie no wasi akonanima afan moyira mo kakra bia ye bebo so na monyira mo aduma yesini de eni akatua aduma yesini eni akatua tisika na kakra na aka no monyira mo ho what I say we man fa akoso asa we nanim tantan o ma akoso bempoma no ni akoso asa wa 12 years o mo kasa do business no sa akoso bempoma so no wa sa akoso asa wa jimi kakra make enemy coming na 31st akoso bempoma ni akoso asa wa mo kasa 12 years o ba wa me ma me bempoma no ma adwene nam de baby asne bi ne kura no yes smart but say no sa akoso asa wa jimi enti wo no ena obe use no na wode aye de obeye ba dia me pesa me kama motene se adwuma yesini eni akatua ba bia madom akoso abempoma amena pagya dan na bedru ne de kira mo jiji scam yesi na ne ya cho Legal Wives Plaza what I say yes remo what I say but for now dem pesa mu se ye de adwuma di mo na ye nwie Wobi on akwata na go sakoya azan momo ye wan moya children moya nkola moya ya use mo wan say akosa me ban so won fi mu bi won so won fi mu bi sikama mo pa mo send 20,000 oba be video kura se mikroni me ai ba man fa sika nkopa de a mo call de won fa bi on pay here for agudie te se me anti no on pay here for agudie and the chiwade any ni power ringing na woni ska oni mo wi postmortem mo enya bi musika mo hu akire okwatete dan echi no ka kire mo mama me ho metse ai mo pese mo kumia na so mo sumo agimi na mo mama no was stressed do akakakra our court 15th court na ya coin na ya deva exchange injunction omuko ento our court 15 sa court na so minim say omu be lucia me abo omuka ya bone ka obedentia ana me kasa me anti dan ko oboso anu no enya nkwase ade Legal Wives obi amumu jiji skama akosia bempoma afi e madani samu de koma akosia sewa obi de sai duma na mamo Asiafo obi amojiji scam adan ye wie afi de muso de koma akosia sewa obi de say duma na mam mo jimion mo first kan mama de mama ne ye no onya ne ntamu ni ne nsam firi ho no nko Germany aboa mo ba ya madan no aka wuram why biem ne be wu abusu anim a mo ba jiji scam ho mo nya nkura sesam no mo ya jimi no na mo first kan mama me I hate stupid people mo disguise mama me mo nya ne ntem na mo first kan mama me no onya de oye eduma ne de atom so awie matua sika so e mo nya tua bi na so mutua ni nyina e de asem ni mo ya mo ho style bi enti se mo pese mama ne dan no e ka mo ni chance dia na se de ya de eduma to wo mo so bat mo mpese o mbetua bi enti na me anti no ablock wo mo no the reason why mo nti akoso abempoma nka no akoso abempoma wo mpa yin afo agudie se sika mfi wo ho ma de also fast one is saying sa na mama so te mama woni scam fast woni so froko fa se won ko enti na monte nka biem no mo agege kakra bi na nka wate se ya agege we dia akoma ma abempoma enka number no sim card no we ato won tontwene ko dia hye mo ne mo communicate ana me woni new number papa she abodam te sa ko se we kasa no etie papa she said despite wanted to solve the problem despite said lumbewu no wa mfana wale semo anya no this is what despite said was say lumba ankaso wonko chene japade lumba ankaso wonko chene yire no wakai na waso asi that's why it's name papa she why na abejinadi
Papa Shina, nanim se banku da ase no. Ona abegina di. Papa Shina wabo drugs abodam no. I understand because say why a very stupid, good for nothing woman, or a very foolish woman, or a very useless woman, or she's behind the insult going to everybody. And at this point in time, mimi ko don kon tokwa. Sawa bobi paso me didi matem say ni pakro no. Mini wi amne beka. Ade sa mini ne ko hia ho. Ade sa ye pri hia ho. Ana afin. Ade sa mini wo mu pri hia ana afin. Na koso sawa na ni asese ankoreto no. Na ni ase kaboko se dia bai fodo na ka cha bloggers nya. Mudu wana ti wa mu jimi a mamon soso. Monfa koso sawa nsi wana mu ndi na tama. Kopin so be ka cha omu so mu nyai. Say the abaya no mobia and so tiwa and kwasiafo mobia and so so the obia beka bia no straight to headquarters akosia sewa and amonchene mfa bi mu me kira mo ntokwa munsuanko mamo so so kwasiafo man so the obia beka bia straight to headquarters akosia sewa na nanyim sa amonchem no